atu le afa talofa i le pa ia man mamalu o le tatou tunuu ia i latou whaena mo mai le whaopoponga o le tatou prokalama le neva yaso ua ta ua le Outou Manuia o lo tu sao atu le tatou whale whasalau i Long Beach, California, le United States of America i le unga lima mle si ufonga le tau 4 Radio Samoa o lo to o ono Misipouena Tagaloa o lo whafoina le tatou prokalama i le nia fiafi. Ia, whatalofa atu, whapeolo e mafuta mai le tatou prokalama i lungo le YouTube, whamon mo le omi, follow, like, share. Ia, mata whalua le longo, ina ia whai lau mata whale i le sufongo le tau fōu. Ia, pela vana maasani e, ia le prokalama fo e momua lava na ave le tatou whaafutai, le tatou whaatue, ia me se fo ila tatou whaamua i le tua. Mele lau teita ina le tatou mafutanga i le tatalo. Le tua tau dasi pa i ae. Le tua o le manuia. Le tua o le file mu. A fio mai alo wanganga pa ia i le whaiva a whaia nei. Ina ia mana ma mawai se vi inga o lau o fio. Le ngata fo ilea ia mai e se mafua anga e toa se inati mo tangata Samoa. Whaaftai no nei malu malu o lau o fio lo matu se ili e manuia mo lo matu o tunuu. Whamanuia e le whaafonga lau whanau. Whaonga ina upo lo ungutu mafo whaunga o lo uloto. E langa ila ngona o le manuia i lo mātou o tunu. Whingo fio na wha urufale le nganga o lau o fio i o mātou tangata ngalulue. E maua i le malosi, mātou te o atua i le lalolangi ma whaia lo fina ngalo. A whai lavo i eise isi o mafuta mai mani avenga ma mafa. Ia maa uma i lo fina ngalo lofa. Ia whaongaina taurumanga uma o le nei whaiwalo filima. E moli atua i le nei mautinoa i lau whanau mawhatia. E te whina ngalo i le manuia o le tangata. Ia le nāla mātou te talo le li. Fio mai alo wanganga pa ia tautu lua i lo mātou vai. I le swafa Yesu wala i la mātou te talo. Amen. Let's a fool e ole satao e filo aia ma Yesu ina sawalo fatani o ia mo fa alongo ilona si fonga mana onga ai fa fo wina lo langa wana o Yesu ete mawai le hola e fa bava ilalo ole sataro ilalo ole sataro tu oe teia ilalo ole sataro ilalo ole sataro e feilo ia maia ilalo ole sataro ilalo ole sataro tu oe teia ilalo ole sataro
ilalo ole sataro e filo ai maia leta fu e ole sataro e filo ai maia Ole ala sila ale loku so si e vai so ta fe mai le tutu mai le vai ta fia fa alo hatu se le olo ala na mai ase a e te fa tu ai wana o hesa e te mai le ola e fa va ilalo ole sataro tu o e ateia ilalo ole sataro e felo ia maia ilalo ole sataro tu o e ateia ilalo ole sataro e filo ia maia ilalo ole sataro tu o e ateia ilalo ole sataro e filo ia maia ilalo ole sataro tu o e ateia ilalo ole sataro e filo ia maia ilalo ole sataro e filo ia ilalo ole sataro fatalo fatu il dato atunuu ya ilato umfayona maua mai dato fa poponga il neve yaso fatalo fatu ya Queen Early lo mafuta mai le dato proclama fa before in fatalo fa ya atu ya suluia to fa ya fa before im Rose Right fa mo pelava no e message mai le dato Facebook page. I think ole wala na ma fa ona so tai mai I le tato studio. Ya mana ye foi pe ata o mai le me o lo mafuta mai ai ona ye pe lava le manatu a manino mai le loa o tangata o lo o fai I ai ia se o nanga. Ye te manatu e foi se winga ole o nanga. Ai a fa pe a le manino po ai le fai ia le o nanga. Ia fa pena foi lava ona le nefu foi la ona la foi le moanga ngana fa Britania le masani dato o le ngeno le ulu po le evil mata po le fa evil mata they all look the same to a blind horse so mena pe mana ia pe ata ume foi po fel mel na mafuta mai ai
Ia vene ava no e whataro whātua e tatu sponsors. Ia ma whaftai atu e fo I whalapaputonga I o mwhaiona whasosoni mai tu mai lo latu tau au. E sapsapaia ia tau mwhainga ale I Outou Manuia ia me se fo I le si ufonga o le Tagaloa Radio Samoa. O le tatu sponsor mo mua o le Second Samoan Congregational Church. E pe o le olotu lea leo lo manga lua I mamareta. O le visiona al Second Samoan o lo ainga I whafuatu Samoa, Second Samoa, the Samoan diasporic community in the US. Ia o le lato website le na o le secondsamoa.com. Le tato sponsor lun lua Antimetas Cookies I Long Beach. Awhai e se maliu po sas whanau I ma whaapuiponga foi. So smafutanga lave mana o mia se dessert. Ia whafsotai Antimetas Cookies. Ua sauni e tali lo manao. Ia le tato sponsor lun tolu le Tagaloa Tuli Foot and Ankle Center I Lakewood, California. For mai o mafutanga o le lato tanga vai. Our passion is to keep you walking. Ia le se tato sponsor o le Rana Organization o le company real estate lea. O lo whafue le sunga ia Michael Moranti o le numero le telefoni o le tolu tasi o Iva Lima Fitu Falua Favalu, a full service real estate company for selling and purchasing real estate. In business since 2002, they're celebrating their 19th year of service to our community. License number 013-29979. Ia mala tato sponsor mulmuli o tinaya Helen ia malonali o Selusi ulunga ono. Mai Tacoma, Washington o lo sosani mai pe le tato prokalama I le taimi ma le taimi. E moli te le 12 whaaftai e o masui o le fionga le whaatonu. Ia e meise foi ia le tato staff I nei. Ia malwa yaso o mawai na tato mafaufaua I le image leo leo mamoe o te manatu le o po malae ia le tato tunu ia meise foi lato o faitawina pel tu spa ia le taimi ma le taimi. I le image leo mamoe. Talan tato mafofau ia le yaso o mawai. O le tala lea fai mai le li le tala fa le masani ai. Fai mai le li e fa pele lo fo le tua o le leo mamoe e ana mamoe se lau. O le tasi aso fai tau atu mamoe o misi le mamoe tasi. O na tuu leo le ivas fului vai le maunga. Ai halu e sa ili mai le mamoe le tasi. O maua mai le mamoe, whaafuata ilo na tau au, ilo na ua, o na amai lola ia I le pā. Ia o na lato fia I lea. Ia no fo mafau mana ia lava le image lea. A pese I a umia o dato nofo ma mafau ia ia fa befo I e landed ato le metaphor ma le story le na email o tato ngalulu e mese e kalesia ma whapuputonga. Ia ona fesilingia lola ia pe sao le mena whai le lo mamoe. Pe sao le tuutia I o le iwas furui valea. Pe te tawana maintain le lo mamoe le relationship ma tangata ia usi ustai. Ia le o sola. Ia pele ai. Wa pe mena leo lo o tulai manei o fesidi le tangata a me se ala pa fa pe o se mamoe. O I le vaenga le ivas fului vale na ustai. Lele I se. Lele I o e ta fafao. Ia wa vai atu o halu le mamoe. Ia mai le mamoe le tasi na leilo. Ia ona fesidi lola I o e pe te to fia nofo e le pale a pele ai. Po le mamoe e le mo oe. So e pesi o mafofonga na tutupu mai since last week. No fo I mafofo te mi umalava e whaieni maliu tālu o te whalongolongo I moli mau. E whapea le tala le whanau ia o le favorite a mama.
po ua o le pele papa. Whapenale winga o tamaiti e pesi ia tau vā I lātou po o ie le pele. Ia o tero ilo foi po o whea sa waile nā manatu ai toru se o whanau. E le mawhai ona o whapea a mela o te whapele pele I le matua. Ai le whapele pele I le ui. I pe alu fo I o taimi le ui. Ia a ngalo ai ia tamaiti matutua. Pe whapenale winga o le mea. So a whapea lava e aise taimi e mawhai ona suia le tangata fo I nā manatu. A whapea ise taimi e mo se taimi ava noe te mōli mauai po le maliu o lo ta maa po lo tina. I te tawana wha o ngā le leile taimi e aua le whapea o le favoriti a mama. Wape o le melal nae e lo manatu a wha o ngā pe I tātou nau ngā manatu tuai na po nau ngā manatu masani. Ia na whapea ina I ala I o le lumanai. Pe ia lapela pea lava I le tuanai. Na tātou whale fo I manatu ia. Change your language and change your future. E se le pao le mele nā. A whapea lava lai te manao I se lumanai e ese mai lo nā ata mai. Ia te tawa na suitala. Tawa na suitala. E le mawhai ona tātou whaamatalaina pea tala na tātou maua mai le tuanai. Ma tātou nau I se lumanai e whau ese. We cannot have a future that's tied to the past. And the most immediate thing that you can probably do is to change the language, change the words. So me lau wha umi ai ia le tātou ia le mele. Ona ese le powerful le image leo le leo mamoe. O le leo mamoe. O le alii o lo leo mamoe o ia. E le aise mea o te mativai. Na te aveau I le mea o ia I le vaumua o te taoto ai. Ese le powerful image na. And I'm wondering though, pele o image le na iolo o tau fia ai I tātou mai le savalianga I luma, I se luma na I ese mai. Nei lo le tuana I lea ua uma o na ta pena I le image lea. Le leo mamoe ua se le mamoe tasi o na tuu leo le iwa sfuru iwa le maunga. Ai alu. Alu e mai le mamoe le tasi. Ia, o le sea mea tātou te amatai ona wha ulu fale nisi me fo yo. O tangata e le ni mamoe. A tonu e ni se a mio wha mamoe. Ia, a pe le fina ngalo na o le li. Pe o le goal lava na wha manatu o na wha matala e le li I le tala lea. O le anga le lei o le tua. O le alofa o le tua I le tangata e to tasi. God will move the world to look for you. Not out of anything that you've said, not out of anything that you've done right, but because that's God's nature. That's number one. Number two, a God that does not have that nature is not worthy of our praise. O le atua e ngao ia te ia le nana atura. E le se atua le na te tawana ave I le tātou wha atu e ma whao e ma malu o le tunu. O tau maua mai le manatu. Ia e le ave sea I lava ia le landina o le melna e le mele o I tangata. Wa e whapenale wingo o tangata e tilo fetu nai. Ia ese ale malosi o le imagery lea o le li o le mamoi. So whamaile ia note here.
whapewhia na tātou I loa o le li o le leo mamoe. Ia e whaonga uma tātou ne ura o le tino, o tātou mata, te linga, e tali el fisilia. How do you know? Whapewhia na e loa o le li o le leo mamoe. O wai te wa aia tu lava o lo o sau e watu ta ita. O lo wa aia tu a o lo ta itai ia ta ita I vai e tawhele mu. Whawhia na e loa le tuo le leo mamoe le lei. Na te whafo isia mai lo wanganga. Na te ta itai a te au. I mea le lei. So there's a logica, there's a logic, there's a reason. E pe fulao le o le tātou mafutanga I a whapea o te fisili atu I ate oe pe e sea e te tune in mai e li Outou Manuia. Po le afu le mea lai ona o mana o e whaasoa atu ni mea o I nei I ate oe. E alu lava I a ta reasons, e alu lava mafuanga, e te tawa nei sina teimi e te whatuatua ai, ma o whatuatua ai foi. At the very end of reason is this thing called faith. O le ale mea leona e loa o le tua o le leo mamoe. Le lei. E alu wa mafuanga, you'll get to the point where we'll say, because I know beyond a shadow of a doubt. O le telo tangata le loloto whapena le tosina o la lato whatutua pe ni iwa whapena le tosina o la lato whatutua. Mana mia e tātou I mafuanga. Mana mia e tātou I a reason se alai ona I loa e le tangata. O le tua o le leo mamoe le lei. Ai alu o lua I mena, at the very end of that, e te tawana e whapea ona ua o whatutua o le tua o le leo mamoe le lei. Le mea alai ona te pena I lewa yaso ma lewa yaso, ona o leo o te whatutua ma o te litonu. E le tangata la whalongo longo mai po kalama le nei o lo ave avenga mamafa. Ma fi mana o mia e le message le avatu, I lewa yaso ma lewa yaso. Ia tonu e le sa ofu I istemi. Istemi ki atu e le I o la fi nau le message of the Outou Manuia ma me o lo iei tangata. Ni nai whala ve lave o lo tutupu. O me fo le tala I le maliu o pai ma la fai. Na tau fetuli e la I o manatu o le Manuia. Ia ma le evidence le o whale tonu mea. So e whinga tā laona, tali tonu le tangata. Ai o le mea na e leo lo o tū lei tātou iai. E te tau lava o na tātou tali tonu ina le atua. Beyond reason. E le teimi e tū noa ai lo tali tonu. I se tangata. I le atua. Mai pese I o le pis na le fia tū lei tātou iai le mea lea. Mafuanga umalava nana si el whaitalamu e sapsapai ai le ali o le leo mamoe le lei. Mafuanga le lei na tātou I loa ai o le li o le leo mamoe le lei. Tātou te loa o wae muli mai a te au leanga le lei ma le lofa. E nofo fo I le fale o le li I aso e te le lava. Mafuanga umalava na e te loa ai o le li o le leo mamoe le lei. Ai au malola mafuanga na. A whaamalia ina loa lo I loa o Natali. A amata loa na luka le ngatai fale. Na fesiri loe whapewhea na e loa o le li e le lei lava o ia. Mai whawavau lava lo na lofa. Yeah, so at the end of reason there's this thing called faith. E umalo lava mafuanga e lei na lofa. Ion e whapero la ia. I love because. You don't have any reason. Because you choose to love. Because you've taken this unequivocal position
that you believe in God. I don't know, but ko confuse ele mea atui. So e pe o inale o inala. So here's the problem I'm hearing. Wa mata nei ona mai sai nisi ma mai sole. Ele ma fai ona to tu se tangata. O le mele o le to tu o Yesu mai le tu ngama le o se mea na fa tupu e tangata fa tu. Ele ma fai, it's a physical impossibility. It's a violation of what we know to be true. There's no empirical basis for resurrection. If I pe ona malo le ala ma susu le vai, if I pena le tangata a oti lo oti. So e la tangata la tau te fina wina mea na le fato amaliwa tunei fo I Richard Dawkins. So lesi le na tangata, he's quite a profound atheist and intellectual. Se fo malo sio ana finaunga, mo na finaunga fa me le ai umalo lava le ola le nei umalo. Ele o to ye ase si ola I talatu le ola le nei. O le mefo ele na fa mai o tau kirisiano na toi tu mai le li o Yesu. Mai le tunga mauma le o ti o le mena na fa tupu ai o dowia. Tu te le va ai ai. Ele ma fai ona tupu. Ia fa longo lai mafu anga tangata ia. Ia tu titi ata tali tonu ia. Wa tali tonu ai fo ia le to tele o tupulanga talavo. I said because these are reasonably defended argument. Fa o ngā ai le lotika. Fa o ngā ai mea I loa e tangata scientific process. Al fina ngala nal tangata Kirsiano le at the very end of reason there's faith. Ele fimna mie o ele le fatu tua fa le pe ale support my reason me ya. Ale temiro lava umai le reason. Yo na fimna mie rola io o fatu tua. Atato va ai le mamoe. Se ngā luenga le tau loa. E tu iei ta meti la iti lato te whaia. O wi o le whanau o le lato ngafa lea. Ngafa I lato malafo le ainga. E tu iei whaia vā o ainga. Ia o le lato matua tausi. Pe o le mamoe le nā. A tatou tanga ia inana fili mai e le tua ta o le malo. Manu o Israelu. Fili mai mamoe ma leo mamoe. So e pe o le winga la o le melna lea lai ona make sense le mele le ale me make sense. O le maana tu lafo ina e tu funga fai fale. O le maa lea na ve ma au pitolunga na filia le tu e fai ma au pitolunga. So atato va highlight tu funga fai fale. Ele ma fai lava ona fata mala tu funga ia la tu te fai fale. E sa wa ma fai ona fano I tangata ma fai ona pa u mai le tau lunga. Ma fai na le lea mai se apa. La vea ai se si tono le fale. So o la tau lava la faiva e falango lango I le lotiki. E falango lango I le scientific process. Ele ma fai ona tau mate I la tau. Le fisota ingo fao ma ivi ma apa ma mena le ma fai ona mate I lato. A fa mai la fai salamo o le maala na tu lafo ina. E tu funga fai fale atonu e ni ma ele ta una fa ngaina atonu e ni si materials ele fitaui mal fai no se fa vai. O fa mai la tu funga fai fale ya leila. Tamalana tu itu ele fa ngaina. En ia fa le tu. Mile tu le maana. O le maana na fili mai e se maa upito ilunga. O le fa vai le. Tato fa longo fo la I upu ia fe mai o umanatu ele o to manatu ia. O wala ele o to wala ia. E pe e ale theme le na. O le ale theme. E alu wale reason ngata. O ta latu atu la le reason. Ia na ele fa tutu.
So e iai mea whatoa e wa ai lava ma e loa. Ina, ua, e whaatutua. E ti ngā lava na e wa ai atu e matua le whitau ia ia mea. A whamai a o e le ai, o le mele tau na whai. So e whapenala le winga o le whaatufunganga lea i le tātou prokalama. E te taua o na whaatufunga ina o e le ngata ina ia i loa whai tau tupe. Ina ia i loa tu la fono le matematika ma le lotika. Ia te tau whai na wha upenga o e le mele o whaatutua. Whamaila le li i a whapelo tau whaatutua o le fua o le snapi, se mele i titi. E mawhai anau tau whai atu i le neisu kamina e si itia ma toto i le sami. You can move mountains. That's how powerful faith is. So a whapela wala i se mea tātou te o mai tātou mai le nei segment o le tātou prokalama o le nā. Ia li lifa la tātou sa ili po whea o iai le whaatutua, po whea a matai le whaatutua. Po whea umai a tātou tali. Lo whawaelunga o tātou i loa ma le scientific process, ma empirical rules, ona a matai le o le melea. Le ta o le whaatutua. A whaaupenga ina lo la tātou i le melena. Ia on tātou tilo ale i au tafa. Pe whawewheo na whaonga le melena. Wa a tātou wa aila i le te leo mea ia e taru tolo fōu ia ona tātou i te ina ila ia. Pe ia e le mele whaatutua i tangata ia. So se mea lava la whamai tangata e te le mawhaia. Te le mawhaia ona e alu le position le nā le anga le lava o dongi. Te le mawhaia e alu le NFL le anga whapea oe. E iei lava le tapena e tapena i oe. I le lotika ma le logic ma le reason e tapena i oe na whapela ia. Yes or no. And then whapopolola ia o le mele o le whaatutua. Ia, ona e vairo le po whea e show up i le tua moe. Yep. Let's see. La tātou tātou pese le vavae foe ia ona vatura tātou whapoponga mo neva yaso. Sa o tali mo o elo utina a o alulau malanga. Memu o ulau ngutu matatalo mo o e a o ta vala. O falling ala lelei ua pei o se ata ilo unei yanganga. Ma o inga ua o masani ai. Malaungangana Malumai ole afi ngoto ifo ole la alisi uatangi Faalungo ina besenga uapei oni ange mai le langi Faasolo aneleva ai Tina ea etele onofo mai Oloi mata uale mafayo na tatali Ua malingi faavai Ole malanga tapua yeto e foki mai male manuia Afa amoe moe le aligele mafayo na fatia Lelo fa ua moni moe
Maua o se tala ya o e le tina o a mai o e ima fatianga la umalanga luto atasi na e fa moe moe i le langi i le tina o le fesoso ani tuma na te tausi o e malave ai ele imaku o la utatalo mo oe i le tele o aso sa o le mautonu mo oe le tinai lo uola ne i fano Yesu afa afetai o lea ua e to e fo i mai ua ia fa amalolo oe mai ma isa e fea ngai ai Ole malanga tatua ia e toe fo'i mai male manuia Afa amoe moe le ali e le mawhai o na awhatia Pero wha'ua moni mamoe E tu maui loku lotu Popo fete iai Tina e au te te talo moe So for mai lala tatou manatu lea, for mai fili e le tua ia tangata mai leo mamoe. E whai ma tai o le nu o Israelu. O le sila maule I for mai o le ami o le mamoe. So e lua tu inga mamoe le loa. E lua I tu inga le loa e le mamoe. Le loa mo le vai atuala ua. O sa vali atu I whafolpa. Fi wala e fono atu ia le sau ia malu ala fiafi tangi alisi ia o le to fo I mai lava e fengo fialana I lo le mamoel na pe ale lo o feita o tua o le ato ia mamoel na fe mai ia le li e alu ia le finangalo le tua e fia o mai tono o le lotoa ia alisi la le lo lo no lo le lo le loa le mamoe le tono le vas furuiva o la tono le pa o la ta fatasi mai si mamoe ia ala e le angalo na loto I lo na uso e pe o le to inga se ma tau tia le na o le tamala na se longa e fai le forensic accounting ia no tau I lo ai la ia se longa e fai fa I lima mamurumuru le leilo na fulu ia na fato amani no ele se uso peia o ele te leilo I so e toru tala na famatala ele li e winga le melna o le tala moa o le tala I le tupe le fafine na leilo famatala I lava le winga le o le tua e mana o e su e mea o leilo po se mamoe o leiloa or in this case o le tupe le fafine o leiloa pe mai o leiloa le tupe le tina ona sue fasolo atolo le fale teu le fale se ili le tupe mawalo le tupe pala audo la I tua oi mana wo fe mai o maia se I tatou fia wa o la tupe le na leiloa a le o te maua so e pese I o le winga o le fata otole na e mana o ale atua ina ia sa ili le tangata o le iloa.
Awa a fast forward live ai te mine. Ia ua se ase lava, well, te le ilo. Te le lo ia o tui, ua se ase a le ilo ni mea. A le iloa fo ia te le ina le iloa mea tātou te le iloa o le iloa. Peni me le taua. Ia ua se ase lava ona whape ia o le iloa lata tupe. I suppose o lo tupu pe lava. Aluinga lo tala o lo tau mawhai ia le system ina ia oane I mawhatia le tangata ini mea o le iloa. Ia ele avesea ia le iloa o le nganga o le tangata. Nofo mai lava ia le iloa. O le sila na fata oto le I le tamama lana whanau e to lua. Le wii wha mo mea le nalu inu mamao. Ia ma le tama matua la le na nofo. E wa ai le ainga. Le sau I elto ina ia e pangale le o le iloa. So o le leo mamoe. O le tupena le iloa. Ia ma le talala lea I le tamama lana whanau e to lua. All this to say, so if you think theologically about these stories, e mafau theologically, no inga tu'u lea tua I le o ngā tutonu o tala ia. It's not about the sheep, it's not about the coin, it's not about the sons, but it's about what God does. Then you will see what God does. O le alme whaia le tua. Ia lofa. E ngā lofa le tua pe a maa. Pe ale lol mamoe. E whaano noa fu tina pe ale lola na tupe. Ia whapena fu ilava le tama ina waru tamale inu mamao. Whaano noa le tua pe ale loa tangata. Whaano noa le tua pe ale loa oe pe ale loa pe a ule sau I le fale whaano noa le tua. Ai asala molo lava lal tangata. A tue maua lo le tupe lea. Ia ona fia lo leo le tua. Whamaile tu ene o tue mawalo natali. Se tu se mama ilo na lima. Wha se I o na vai. Anil ofu tatapu vai wha ofu ai. Alu leo tamai tu ai. Sengi maile mama o pitu sili ana le pona. Mai se whaisa tatou fia. Walo watali ina se ale utoi maua mai. No manatu lava uoti. Ia le o te ola. O mai tātou te fia. So e whapena le winga o le tua. E fia le tua pe asala mōre tangata e tō tasi. Pe ai loe le tangata lona se. Ia o tātou umalawa. E tele I o mea tātou te se ai. Ia o le telefo ili nā o awa noe ma whai on tātou sala mō ai. Ia e se ase lava I tātou e take the opportunity le nai e whemai e o se se. Le o tātou o le tunu u whainga tā. Ia se tu lau foi. E pese o le au te whaia uia I au. O tātou se tunu u whainga tā tele tangata. Tangata whaimisa o tātou tangata. Tātou tele I loa solo muli. Le no fo leilto I lalo popo ia I tātou. E to feo tātou I tū. E maululunga o tātou manatu. Ia mena whinga tā ia e tātou on salamo. Ia o tala leila vai Yesu ke riso. Na whaali mai e ia. Le isi awala I le ola ma le ola atali. Whaali mai e ia o le salamo. O I nae amatai o na ewe I tātou ia le nganga o le tua. Salamo e amata I le pati. Whamai le upu o nā tamai lo leo ia. O le temi lava e tamai ai ia. O I nā e amata I lo le tapena I no le fia la lea. Ia na umalola I o na salamo I o na whailola I o winga. O le tangata o salamo o na act la ia e pei o se tangata o salamo. E se whaal tātou ngangana, whamai tātou e se le salamo moni. O pese I ana o na salamo o e pese salamo pepelo. Ai e le distinction nā tātou o le salamo moni. E pese I
ese mai nei lo salamo. So, e mawhai ala e salamo. A te le salamo moni i le ngana Samoa lea. So, o le salamo ala, o le te mile nā ona ta mai ai lea o ia. Peo se mea tupu i lo mafofau. A le salamo moni, o le vai atu hau atu i lunga. Ua alu i lonta maa. O fai upu. Lo ta mai o wanga sala ya te oe male o le langi. Le mele le te tau ai o na tuta ua o so watali. Ai a vea o pe se tasi o ona. So le ngata ina whaongale tino. So there's a biological representation o le mele. Tu ilunga. Savali. Fai upu. So at some point you need to say something. Fai sautala. You need to give something up. You need to sacrifice. Don't know fai sau daulanga. O le wii ai o le suli o le ainga. Afe me alantala. O le tau ngā o na vea masudi. Le tau ngā o ta ua o so watali. Ia mwhai ana vea o masitasi o ona. So o le menata o le salamo moni. To tele o tātou e salamo. Ia salamo moni. Pero mena le tuli. Ia ona amata lola ia ona ta pena mai e le tua lona fia. Fia le tua pe asala mo tato. Ia ona vea lola i o tato ma ona tali. We have a God complex. I suppose that all of us, if a penale winga o tato, be a mana o tato e act le role o le tua. Well, let me just say, as long as you're subjected to time and space limitations, e tawana e loa ma file mu ile melena mo tangata lava. Tawana file mu ia na tato I ite lava ile lofo le tua. Lo nanga le lei. Ona winga. Ia atu upe lava ia le ngalue ngale tua e fai. So, whamaila tatou fesili I le wala lea o le salamo ma le salamo moni. Ai se a tatou te salamo ai, a tatou te le salamo moni. Ai se a e alo ai ma whaanape la tatou foe. Ai se a tatou te atama mai ai, ding! A tatou te le follow up ma tatou winga, I winga o tangata o atama mai. Whamaila tali ali Outou Manuia, ona o le malama I manatu whaavai. Ona o le nenefu o le tō whaamanino. Ona o le tali tonu ma whaatuatua I le tua. So o mafu angalna, so a tātou waaila I se isi tipi o le whaatuatua. E pei o le isi tipi o le whaatuatua is you having this ability to go from salamo to salamo moni. With very little latency. I oane I eise teimi e pasi. I le teimi e te atamai e ma le teimi e te act out jina I lo atamai lea. I oane I te le se teimi e vai lo salamo ma lo salamo moni. E pe o le tali le nai le mafuanga ala ina o na alo ma whanape le foe le tangata. Ona o le whatutua. Ona o le talitonu. A talitonu loa. Ia. Ona amata lo le unta pena le mea. Wai, a tatou waila ia I le segment mo muole na I le tapena ina lo tiki ma le reason. E mawhai ona whapea le ui ina uata mai ia. Le lopo atala le toi ina e whai mai. Le lopo atu atuli mai te whau. Every reason e mawhai ai ona le tu whaatasia le salamo ma le salamo moni. O le aofi nei le avalea. E ia mafuanga. La ua e loa le me te tauna e whaia. La ua e loa o le salamo le me moni. O le me tauna whai ia e pangalea e le o mawhaia o na bridge le gap lea. A tatu aine ia o le tele o representation o mena. O tele o nai aloi afi o mena o le alamele ese senga o le salamo ma le salamo moni
le senga o le whai atu o le upu ia ma le savali ai i le upu le o whai atu. Ia alaran whapena ona o le leta le tonu o le whatutua e le o mawhai e tātou o na o ngatasi a tātou upu ia ma tātou tanga. Ana i loa e le ui e le eise alofa moni i ta latu o lona lava ta māma lona tina. Se manu e le mai maulo na teimi alua inu ese. Tātou lava ia o suli i tātou o le atua. Tātou lava o lo i eile ki ma le tatala o whamanuianga le atua i o tātou ainga. Tātou lava o lo i eile manuia o le atua. O lo i o tātou lima le wha o le tangatele mai a te ia. Ona o lo tātou le tonu lava i le atua tātou te pupua ngā tia ai. O le le whatuatua o i tātou e wha umi e lo tātou mawhatia. Hau le atua ua alofa tele, ua alofa muti vale mai o ia i a i tātou. E tele ngese lo na to sa, e tele lo na alofa. Mantu ina le tala le nā ina ua lata, whatoao e se lava i al whanaunga Israelu mai ai kupito. Ele i umi lava ai lata lo i kanana. Ia le nālana whamai ai ia mose. Ia fili mai te itasi mai tu ainga. Fili mai ni tau le atoa. E o mai se i o e vaai kanana. Se o mai o e vaai pe ale nuu. Pe mo ile mele na lai ona tātou e se mai e kupito. Le nuu e tafe ele swa susu ma le meli. Le umiana o ese makanana ma e kupito. Ia o atu la tama. Ia nai mau ume tātou. To e fo i mai ia le tama na o e asi le nuu. Whamai le to se furu so le a. O le nuu ali i o le tamau ainga. O le nuu e tafe ele swa susu ma le meli. Ai wa ai o e mose. Ile mawhai tātou tangata ia. Tangata o le whanau anaki. E tangata ia na whamai o tātou tua ai. O tātou te lata ia i langa lātou te folo o la ina i tātou. Pea i tātou ni se manatu tangata ia kanana. O le mele le mawhai e tātou na awele nu. Eo e ato lua nei. Tau le lea nao. Ka lepo. Mai o sua. Mai tama io e mo i lava. Whanau anaki. Pe o se i tātou i o lātou manatu. A tātou whatua tua matali tonu i le tua. E a mai e le tua kanana mo i tātou. Yeah. So, you know the story. O whaiwhai a le whamai majority rules. Ia o whamai rola i o le toina. Ia tātou marolo ia. Tātou whatadari se o i le tausanga. Whamai la i le Talmudic tradition o i nāna vate ai na vane ai le lau ele e folo patato tangata pe fitu sufuru le valu sufuru afe tangata na mali liwa ina. O olo i le aso na so ai wo salamoto ina wo va ai atu le i tangata o mali liu ina ua whaila lato whai unga ina nofo. Whamai loto ina mose tatou lao. Mai mose le ai o le o lang le o sui le aso. Wa moe le mea. E le mawhaila o tō na au mai mea na nafi e whai e mea nei. Lango le tua ai e whapenalo na winga. E pūle ai. Ia whamalosi a tangata. Whamai le ai tatou o. Ia o atu i o le mea atasi. O le mea lau o mantu e ina i le tala na o ne whape na le winga o le ngaruenga lea. Penale winga o le ngaruenga na you have to collapse the latency period between lo salamo ma lo salamo moni. Lo whai atu o se tala ma le whaatino ina o le tala na. Ia le mea lana e mwhaanta pena lo tika, mwhaanta pena reasons, mwhaanta pena mafuanga e mwhai e o na whai mena. But at the end of the day, o lo whaatuatua lava. Lo whaatuatua i le tua. E mwhai o e maua kanana ma muvina me ia. Ana i loe anania ma sa whaira le malosi o le tua ma talitonu le malosi o lona mana. Se manu la te le whaia le ne mea matawale i le va inga le au soo.
Se manu nā te le tautō wha ole ole. Se manu la te le pelo i le nganga pa ia. Se manu e leo o le oti ia i la ua. Ana sila fia ana nia ma sa whaira e le mawhaia i la ua o na utu wha manuianga le tua. Pe ala wha maoni. Se manu ua ave uma tupe na maua i le whatau. Ia. E ia mafu anga ale ona tatou leo uma i le tua. E le mafu anga ale ona ave a whanape. E le avea umao tatou tangata i le tautua i le tua. Whalonga a whamai o Samoa o se tunu o whatutua i le tua. Ia. Ai lo o manatu na o lava o lo valal melna. O lo ia ile esenga o le whatutua. Ia ma le whatutua moni. A tonu e whatutua i upu. Ia ai le mawhai ona tatou whatutua moni. So we need to do some work e le winga o le tala o le whase o le I'm just trying to call it the way it is. I nei mawhai ona tatou tilo ia i tatou lava. I nāma i nei. If there is not room for improvement. Because there is. There always is. E tawana i se whasilinga. E tawana i se whasilinga i lewa yaso ma lewa yaso. Yep. Ia whatalo whai atu i Salai Valu, Talili. Ia whatalo whai atu fo i Ailua Samu. Whatalo whai atu i Muli Angatele, Penny. Ia whatalo whai atu fo i Masina, Lipano. Taile solo lo mafuta mai Palmerston, Northern New Zealand. Ia whape fo i Meki, Paloni, Sikione mai Amerika Samoa, talo whalava. Ia whatalo whatu fo il dato #1 fan, Soli Ulale. Ia maltina ia Helen. Ia Ohana, Matautia. Ia. O lean me upoloka i Dorothy Attard. Ia. Pule al fatono. O le silna me i teknolosi nei, sole. A se rola utala. Yeah, we'll look at you. Yeah, I'm sure if a penafo it goes both ways. Poloka mai tatou prokalama. Ia la tatou pesele to vai foi lo atoli tu la talo ne tatou lunga le ea. Ia ona fa solo ile ilumo tatou prokalama. So oina namu ua ele sasala le alofa ua le ngangana Vasai ua fola saili se mapusanga Momo ia popo le mafutanga Le pua wataulo na ilai mafatianga Le atua faasino tahala Onge manatu taua sole alofa No foile fumate ile fiaola Olango ipulotu o unei langona Lupenua oelo alofa
wafa Abele la fea elo mafana fana Moso oina namu ua ele sasala Lelo fae ua le ngangana Lupe mua oelo ua lofa Lelo fae ua le ngangana O le whingatā o le soifuanga na soifua i le au so. O le tomu whaile whapaleni ro lātou I loa o le atua. Ia mana lātou I loa o le tangata na whaie le atua. Ia ele whingatā ona I loa le tangata o ia lava. O na vai vainga, o me fia fiai. Ele whingatā ona I loa le tangata o na tapulaa. On the limitations of time and space. Ele whingatafu o nei loa le tangata pe a umi se teimi o soifua maola I le olanga le nei. Ia pe o le mea whingata o le loa le atua. So mo le au so o lava la. Na ie le teimi lo lātou tupua e na whatau sunu I e mei e lua. O lo lātou mafuta I le alii ma lātou I loa na winga, ana tanga, me sa pele lo na loto. Ia ma le kiriso la le tu ina ua tu manu malo le li. It's God enfleshed. Pe o le alava ai atu o Yesu. Ia pangale le o Yesu e pe o na lātou I loa ina Yesu. So o whatau sunu I nei la le loa e le tangata o le tangata. Ia ma le loa e le tangata o le tua. Ia tangata lai e le amatanga o le. Ngā luenga le ina lātou I loa. Na lātou vaai. Using all the five senses. They were able to discern what that means. O le fast food waso fo ile ta pena le li I mo le si itanga, si itia ina o ia. Ia o le mea whingatale na, o le tomu whai wha pula ia lona transformed body. Ma le mea mawhai ona ausia le tangata, I suppose. Bea wha pēa tala I tua lona I loa o le tangata. Iwa ola nei loa. O lane ngalo e atatou e pe o le tangata e pe o nei loa le tangata. Le tangata le ina ua umana pa ui e tena. Wa a o le I pa u le tangata. Fa mai sa nofo I le whatoanga, sa whasusuina I la au. Ia sa leise me te le whaia. A le temilo lava na o ia ai le vale o le tangata ma le atua. Le temilo lava na le usta I le tangata I le atua. Le temilo lava na ai le tangata le apu. Fa mai mo le maua kene se ona pa uro le me peni una mai o la mata. Ona I loa lo le tangata, o lona tangata. O wa ai atulai lona tangata. I o tele noa. She was vulnerable. He was vulnerable. Pe o le teimi mua lava nana discern ai le tangata. In other words, o le teimi mua le nana tangata ai le tangata. A le tangata ai le amatanga o le extension o le atua, na whaia I fōlinga o le atua. Ai na uanga sala le tangata. Ina ua oia le tua oi. Ina ua saatia le valea. Ia na tangata lo le. So o le ngā luenga atoa a le tangata, ia tausanga e tele, o le malama I le tangata. Le me foula lea. The fallen person. I ona winga mo na lanu ese mo na tipi ese. Te ia ua whana nau mai tangata. Wai me la le lena wheside le isa tātou commentary le I le episode fo o mawai whamela lana le whesili. Reverend ele o le sex ele na le la au le na whasaina
lea nei loa e le tangata I le whatoanga I le asole nana a I le la au. Yeah, it's above my pay grade, but I suspect that's what we're able to do, that God has always have had the ability to do. What's that? It's creation. O le whawal tangata, wa a whiusua I lola le tane malfafine, ina whanau mai lola I o le suli. Mena le sa whaie, a tau ma eva, I suppose o le mea na leta o le ai o le fuo lao. Ia lena na laiona whamaile tua ua o ia le va, o le mea lea, ia whasolo mai lola ia. E te ai o mea ai ma le afo o mata. E te whanau mai tama ma le tinga. E te sosolo I lo manawa. So e peo inana na tawa vai mai ai. So o whaomi umilaltala, the entire Easter season is spent on trying to discern the intersection between man and God in the life of Jesus Christ. Le melna le ale na faali me upu mo muale li pe on tatou silafi ia Outou Manuia. Ia Outou Manuia. A ona upu ia e pe fatau sunu ia le tua mal tangata. O le tangata ia I suppose le mana o Manuia, or I suppose mana o Manuia na o ia. Ia me ala valena mai le li o Yesu. Me le Yesu. No. Tolo Outou Manuia. Ave le Manuia I tangata. Ave lau. Ave tufa le Manuia. O le manatu o ia. E tu le Manuia mo oe. Ia matai na. Ia nfamele na upu. Ma nawa tu tangata fami yo tu talia le nganga pa ia. Yo tu talia le nganga pa ia. So e pese I famile li o le mele na fai Outou tangata. Ia, good. Tom fai Outou survive. Le alaval me ni de fai Outou o e whango ngota o e ngalulue. But at the end of the day, o le mele leo lo wala au Outou iai. O lo wala au Outou I le tua oilea, the intersection between God and man. So stangata la wala e whaile ngā ruenga le nei. Whai fe au, te itai o tu nuu. Ia mal tātou po kalama whale Outou Manuia. Tawana whai le tolo lea. The intersection lea. Le mea le whatau sunu I ele tangata. Ia ma le tua. Ma lea ia se manifestation. E tu sa ma Yesu Keriso. Mena leo na center ai ia Keriso. I le o ngā tutonu o le tātou whatutuanga. Wana o ia lava na whatau sunu I ele tangata. Ma le tua. And he lived. And he survived. O ia ua wa ai I le tua. Mahola pea. Te fo ila lo manatu le si te minan tatou mafofau le transfiguration o le li. O faali mai ia mosema. Elia pe o tangata I ele yo I ele oti. Le fo ila o ite o le si lea lea tangata I ele oti o Yesu Keriso. E mo ia oti. Ia to tu manu malo mai. E pe ila le vala au le li I ia tatou. E mawhaifo e tatou na o sial mena. Now I know it's beyond reason, but mena ta wil fatutua. So you have to have that ability to believe. Wa atato va aila I le mele le industry le well the cryptocurrencies and all that stuff. That's a totally new realm of existence for reality and society. We've gone from an analog society to now a digital. Yeah. And eventually a decentralized. Olo ta pena pe le nganga le tua na malai. Atonu e fustemi e ta failo na fina ngalo ma manino atu toi la fatu tua. E mo tato waia. Ia o fatu tua lava o lo fina ngalo le tua Emmanuel tangata. O fina ngalo le tua ia loto toilo na nganga pa ia. Ina e mawhai tato na negotiate with very little latency le tua oi le vaal tangata ma le tua.
So tawala na alo lesi tu le tangata e loa lava le tangata. E loa le tangata I ona winga vai, I ona winga malolosi. At the same time o lo wi loa le tua. Tom fai e loa le tua. A whatau sunu ila ia oe loa e loa. I ona whapela I o tala damaiti. Ua whake riso ina ia le usol na. Ua whake riso ina ia le tinale na. Le mafine le na ua pei o ke riso. Manatu mumuri la le pis le na. O lo I loa o le tangata ma lofa pe iai. Wa le sinamea. Vai foi lai le li. Ua I loa le li on tangata. Oi on tangata. O tangata pala ai, tangata fefe, tangata whaalata ia te ia, tangata sosola. That's the base of the human person. The human person, it's all about him. But yet he was able to say, I Outou Manuia. I loa le tangata, ma alofa pea. And on the other hand, I loa le tua, ma matau pea. Il me tupu pea e loa tele le tua. Le al me tupu. E te manatua e o oio se tua. E te le whaaloaloa I le tua. E te le mataua I le tua. E o whapeina. Ia e loa le tua. Ma te mū pea I lana whaali mai I le taimi ma le taimi. Ia ma whaila o na whatau sunui ia whaatufunganga na e lua. Ia o na whaila ia na e ola I leo langa le nei e pe e sea lau sa vali leo langa le nei. E te latua o le tepe masani o na e whaia I lau tike te me tau sami tāla, lua tāla, te latua mai a whātāla le tepe. Pe luas 4% le tepe. E mwhai o na create whapena whawai lungo lo I loa o le tangata, lo I loa o le atua, le alofa le tangata, ma matau pe I le atua. And you get to say, well, this is not powerful or le mele. This is part of this work. You get to say you're not victim. Ele avea oe ma se porotu ia tangata. Leu e sila fia le lei oe ma lo tangata, ia me se fui tangata ma e alofa pea. Ia, and on the other hand, o e sila fia le tua. Ia ma e matau pe lo na whaali mai, le taimi ma le taimi. Okay, let's see. O le tamu whaila whapaleni mena pe o le manatu awao nai le segment lea. A le paleni la le manatu I le tangata ma alofa pea, ma le manatu I le atua ma matau pea. Ia o na whale tonu leo le mawhauwhau. Le nefu la I o langona. Ve vesi ai lea ma le manuia le soifua o le tangata. Ma me whainga luenga lana whaonga e tangata whapaleni ai le pale whianga I o le tangata ma le atua. O le tulafono. Le tulafono. Tulafono o se malilienga le nei le vao tangata. Tangata soolua, po se nuu foi, po se tu malo. Ma le whanaunga lava ina ia tausi le file mua. Ni e maua manuia o le atua. Na whale tonu la le tulafono. Ia na whale tonu foi leo le manuia. A o ia le tulafono ia na satia leo le file mua. Vai aso le ma vai te le atu nei na whate ia fo in matu community, well, community Indianapolis, Indiana. Ina ua saule tau le as fului von tau sanga ma whasiutanga te to avalu le FedEx store. Ia malto tele tangata ia or whatutuanga whaere seek. So, pero mena le sa tupu le shooting le na. Ia ai le se ai fo ia me o tutupu lata mai ia me se manto I nei California sa 89 o ia Lillian Carrillo
le tina mai Reseda le mamau mai I LA County fo I lava. Fa mai wo le tai ao o so tangata o fasioti le nei tina ia lana whanau teine do tolu o Joanna e tolu tausanga Terry Lua ma Sierra ono masina. Le malama ato to I tatou il mafuanga na laiona tutupu nei anga sala matu ia. Ia le mea lava tatou te ite. Ia pese I ua I tu la fono o lo solia I tatou. Fua le tele o tangata mali liu fa pelo tatou tunu. Pe o le fou ia tatou le mea leo o le shooting, o le violence. Ata wa ia tu fo I le tele o tangata lo fa taua la tau fana I sporting goods stores. Ia na pe te ite ai lo I ele me tupu, lo fe tangata. Ia ntau lo ina fasili. O le asa tu la fono lo solia I tatou. Fua le tele o nei whalave lave tupu mai. Fia mana mia le tu la fono e ngaosia ele manuia. Fia mana mia le tu la fono e dausia le file mo. A whapela o le ise file mo. Le ala le tu la fono le o ia e tatou. Le ala tu la fono le o dausia I tatou. Ia e tofu al tangata malantali. Te manatu a tilo te toa fo il meolo ia il tangata. Ia mwhaiana I te fo ipo o atu la fono. Ia pese I o meana pese I o tatou I suppose o tatou lei loa ato toa ia I tatou lava. A whapefo o tatou I loa tatou tele o fia iai. Tatou tele o alolofa iai. On the one hand. On the other hand, I suppose o tatou o ia fo ile vao tangata male tua. Atonu o ia I tatou le manatu taluai ona o leva tele ona tatou manuia. Atonu ele afe maini mala. Ia I tatou. E mese tatou ia tunu o e pe o Amerika. Lo ia tamau ainga. Ia atonu o manatu tatou ona o leva ele I toi afe I tatou ni whalave lave. Ia atonu o ia ilfina ngalo le tua. Ia me uma e whai tatou me na au I ele tua. Ia tonu o tu la fono na le o tatou solia. Fua ile leo se file mo. Ia e no whal tangata ia ma. Mala Natalie, I'd be curious to see what you think. So we can continue to form our partnership. So remember mon whaile li Outou Manuia melano lua whamelantala mana tua wa o onga. I wa mealana e taona ona alilifa tatou I se mea, ililifa I tatou I le a o ina, whatufunga ina o tatou mafofau, o tatou upu, o tatou utu vangana, o tatou tanga, and that comes from education. It comes from education. E mawhaiona sui le trajectory al tangata I le sui ina o lona o ina, me whana le tu le ata mete o I kolisi. Ina ia whalau te le ina lo lato wa o ina. E ese mai nei lo le o ina masani o na maua e tangata. E le mantua o me tatou wa o ngā le li. A maua e tatou na I whetu e te ina I le sui fua ma le ola o tangata. Ia. E mwhaiona tatou manatua ina le tele o isi ana o ngā o ia waipe e whasota ia. Melon tolu e whai oto mamoli mau. Mai ale li e le ngata ia tau tala. E tau te whaatino ina fo I upu nei. E le ngata ino tau whai atu ia o tau mawhana whana. Ia tau fo na watu ni jackets mani ofu I tangata o lo maa li lili. E le ngata ina tatou whai mai o Samoa le tunu u atua. Kirsiano. Ia tau fo na tatou act out ia winga na. O tatou te manatu o maua. Ia tatou whangalo I mea utuanai. O mo e puna wa I lumanai. I matau sisi le whaelonga. Ia manatu muli la. This whole notion o le o maisina mea ai. Whamele tala le manatu le o maisina mea se tatou ai. So two things. Number one, e tawa ona I se mea e koneti le ola. This work has to be life-giving or it's not worth doing. Le work leo le tau mawhai
if e ngai finangaro le tua ia ma fesoasoani I tangata alofa I tangata malamalama I tangata that's the work. It has to be life-giving or it's not worth doing. Ia o le life-giving ala ia dawala mai dau mafa le ngata I mea ai fa le tino ia fa pe fo ia mea ai fa le nganga. Ia mo le notion la le community koinonia the gather tangata ia fa statu tala fa statu lotu stu e mafua anga e poto ai mena fa mai ai tangata se o ali I le kindergarten o le fai fa unga ma fai pulo ma fai robes manea pe ola wa una tali fa ftai o mafu anga manea na fa poto ia ita meti ia wa taulan fa poto I ma fai sina tala le ngata I le lofo le tua ia fa fai sina tala ina ia malama ita meti I wingo tangata so o mai sina mea ai ia matatou ai ia pe fa pe feo tatou o siosi e kalesia pe a mai ele nei pandemic ia fa o ngā mea tau mafa te pena stau tenga fai se mea tau ai mana e tel tatou upule ave I mea ai fa mai tatou o le mea e te tau ai alesi la upule o manjoina le tatou upu e ave I le mea lelei le mea lelei e se mea lelei I ngai ia o tauna sui la upu na e wa mea lelei o mea ai uma lava e oso il toto mawalunga ele suka ma poloka ia la toto o le taunto ta ue tatou o se mea lelei tauna su e si upu e sui ile upu na a tonu te wha ingoe o tatu tua o nei se a maua ia le o tatu tu la I mai o ia I tatu le malo se sui ai okay la pa vai tatu foi tatu pesele ia ona tatu no le lesi tu E silo matai pesa mai matango fie o ele ali la ei o ile mama ia oele tupu ia oele tupu fusia ile malama le poni saua sola ngatete le siu fofonga ngatete le siu fofonga e ofungia oe pese mai e ofungia oe e ilo mai e ofungia oe lo matai ele mavai oia e tu matanga e oile ngata anga le atua toluta sipa ia tama le alo le ngata le ona mata utia le mamwena fasia e ofungia oe
oe Pesa mai ofo ngia oe Ei lo mai ofo ngia oe Lo matai sili le ali Lo matai le oe le ali Lo matai uti lava oe Lo matai ofo ngia oe le ali Lo matai Vai asolale nei e pe o le tala I le vine o nei o le vine moni o la oto le tu mau ia te o mau ia te o ia lave futel mai Ioane se furu lima fa mo mo se fulu pe o le tala na le fai mafa o poponga le vai asol nei ia wa atu ulai le I le ngana Peritania pe ia ia phrases ia e whaongae e Ioane e pese ia ite ai le winga atua o le li on the phrases ia e amata lava le I am I am the bread of life I am the light of the world I am the gate I am the good shepherd. Then tato mafofo il vasola would I am the resurrection and the life. I am the way and the truth and the life. Yeah, mal vasola ne I am the true vine. So uning alo at tato le upulo le I am in ua talie mose le vala awa le tue alu a mailon nu u mai e kupito. Whamei mose, o ai lo ingoa le tulia u I ai kupito e a mai o tangata. A fesili mai farao po le pule ai le o te whai ai mea nei. O ai lo ingoa o te latu e watu. I le la au talatala le mua le I wha umatia. O na whamei la I o le leo I te tono la au. I am that I am. I le ngana Peritania na a o le whaasamo ina e toi ina o le whasifoitau le na o a o le ola pea lava. So mo I tātou I luanga ngana e se whai ale mana I o le na fo I distinction o lo I loa o le wha e peru e pule a uia ia I am that I am. I am whatever I want to be. Ma le whaasamoa o le atua e ola pea, lava pea. E se mana I o le whapale ninga o upuna ia pea whapea lava e whapenale lau fina ngalo I whatufunga ina oe. So, o le ingoala na nalo mo se ave ai kupito e a mai ele nu o Israelu sa whapolonga ina. O le ingoala na mauailo na malosi. O le ngole na manatua ina e mose I te mi umalawe whamei wharao le ai whaiatuala ia le o le atua lea na o mai au ia le se tama I atua o le atua o atua ia fast forward lai le I le whenenga fō na e whao ngai le li ia le upuna wow o a o le vine moni, o a o le whaitoa, o a o le meo leo mamoe, o a o le toitu ma le ola, o a o le ala le upumoni ma le ola, o a o le areto le ola, o a o le malamalama o le lalulangi. Whapena lale te pena ina I Ioane o le divinity of Christ, e pe e whawai lungo le mena. So wane ngalo ia tātou le mena na iai ai manatu o tangata le ale le pale whenga o tangata ma le tua le mesa iai I tangata I le amatanga e wa ailo lava le tangata I le tua o tiloa
e lolo lava e le tangata le tua le toe ola lo o ia pe ona ola ai e tatou va ai lai le manulauti le nā ma le tō whamanino nā lo tosi mai lava amata mai lava i etena a lane le olo papelu fa solo i foi le lolo o lo o ia al manatu lea le mawhauna va ai e sesi le tua maola pea ia ua mai lai le whengainga fo ia Yesu Keriso fa mai le li ile o le ua va ai mai i a te au ua va ai o ia i le tua ua va ai o ia i le tama so mela na pe fo i tangata pitu sili ana fo ia uso so le fase fulu aso le ana faali ai le i faalinga e tele i ona tangata fatutua e pe o le tau mawhai le pula le winga o le tua o le tua le se tua mamao o lo whewai o tau ma winga o le tua na fau o tau i fōlinga o le tua so po le alawa lai le au leanga o le tangata ia le au te whaiatua ui e lo ua nganga whamaoni mama le na fau o i fōlinga o le tua o fōlinga o le tua na te wherua i moe so o le soifua lama le ministry le li o le tamu fa pula le tua oile na e wai peila ona whaiatu e tauna whai tete i tātou le mena wa e le mea tupu pe a manatu oe le tua ia le mea la e manea the thing that grounds you, the thing that allows you to be humble and continue to be humble is to pay attention to your limitations o a limitations e alu wafo ia le aso e te vai loe tauna e moe a tonu o tala vou e mana ia le push foi fa poponisi tu la mai sesi caffeine e kolopu e fa popo isi tu la o lo studies ba tala vou but after a while ia ana e lolo la i lo limitation o tangata la na te fa file muina ona tua oi ona limitations ia o tangata na o te lo e fa nga ele tu tangata na te lo le tu so ina o fe mai la le li o nei o le vinemoni ia o le fa nga ina le na le li o le analogy le na o le ata le na i le vine salo po vai uma tatou i vine le mamau ama ia Temecula o lo ia le wine country i nei i lalo i nei Southern California ia le vese ai fo ia na o tatou tangata na i Santa Rosa ma le area na Rohnert Park o lo i na Napa Valley le tele fo o le wine nei California na nga osi ai so le la awe pe e whapena very rugged but from this ruggedness e tupu mai ai le grape lea le vine lea whamaila le li o a o le vine moni o lo ta mao le ngalu e vine ia o la uma lava e le fua ia e taia e ia ma susunu i lafi wha au popo ma ave tu a o la e fua e teu e ia ina ia fua mai e atili so e whapenale le winga o le tatou palewhengai ma le tua so e lua lai tu ai ngā la o le la e fua ia ma le la e le fua le la e le fua ia o mena e taia e le ngalu e vine e tipi e le ngalu e vine ia ma lafo i lafi ia na fesidi le tatou ai sa o le fua ile la lea ia na fa mai ona o le mau le vine ona o le pipi i le vine ona o sala ese lo na la mai le vine e wa fe o le la ia e lunga o le vine pese e koneti i lalo i palapala o lo sawa ia nutrients e sila fia o mai tatou mele I'm preaching to the choir a whapela e ngau le lala, a whapela e pipi i le lala i le vine, i le umi lava ai mangu, ai mate, ai le tupu. Ia ona saurola i o te vine sala i lalo, ia na avero le sunu leafi. A o le la e fua, whamai e teu e ia ina ia fua mai e atili.
And this is where the rub is. E al tangata o tatou umai fua, ele ise la la ele fua, atonu ese o tatou fua, I a fua uma tatou. Whamai la le upu, o la umai fua, e teu e ia. Ina ia fua mai ati. Le mele teu ele se mele lei foi. Wai e te whalongo atua, it's pruning. E pe o le wingal na o le teu. Whalongo ko kipiangi le mea. So it's not a pleasant thing when you're being pruned. Ia me se la tangata le au ngā I le kalesia. Whaiana mona tanga I le nuu. If lofa I le tu malo. Ia te ia ua prune. O le ropo o whaia ina I le election. E o wai atu o ese isi ainga mai le o lotu. O te ia o le fu e mai sua vai e masena fu e mai. E nai me lai tifa pena e pese I e manatu ai le la lea e fua. Se o le lofa mai le tua. Mafu anga ala iona tupu mena. Mai tatu tusi. Ina ia fua mai e atili. Mena alen tupu mena. Mena alen ma e tupese ia fase wapa mai sawon mea. Ina ia fua atili e oe. E wane ngalo o le lala awai e pipi I le vini. Ia o lana ia MO, modus of operandi. O le fua o vini. So afa pela le fua tatou. Ia ona tai alola ia malafo I lafi. Yeah, I don't think if inga tale ia o onga leli. Ia wa o nai o points lana na fai on memo mol tu mau. Tawan tu mau tatou. Tu mau. Tawan tu mau. Ia ele tau o tua le tau o mena o tu mau. Ele I leva so le area lamata I downtown. Masalo pe to lua mato etelea masalo pe fitu le valu ia falsa nai fatutuanga ese nai lalo downtown area. Masalo pe na maua Rob Langworthy. Fefe au tuai ina e mai a fefe au mo mai fefe au mo I le waru fefe au le first congregational. I fe mai le research o le fefe au lava umi o iaise I no fuanga. E pe o fefe au na ta umatua ina. O fefe au le na pe fesili e tangata. Rob, e le o fast food to sanga Long Beach o le aso fina ngalo le downtown area. E fe penale winga o le upu. Tu mau. A e tu mau I se ngaluenga. E fe penafo o tele lo fa tu funganga. A e tu mau I se fai valo filima. E fa au popo tu fo ia o e isi to mai ese. Ona ua e tu mau. So atu mau tangata I le lii, atu mau foi upu le lii ia te ia. Ia ona fua tele mai leo ia. Melona lua, teu. Lala umai fua e teu e ia, ina ia fua mai e atili. Le isi lea fili o le tō vine, o le manatu o le lala au o lo o fua. E lea lofa le tua I te ia, pe atu tupu I te ia whalave lave. Ia o le upu moni lava. Le lae fua. E teu e ia ina ia fua mai e atili. Ia wane ngalo le mena, e istaimi o la sa o le mena te whaia, ia pangalia. Ia vai atualo o teu mai oe. Ia alan teu mai oe. Ina ia fua mai e atili. Melon tolu o tafunai. O le tu mau ia te au. E la fo ina e ia o ia e pei o le lala au. Fa mangoina. Fa putuina e leo ia la malafo I le afi o susunu ai. E il fam sinonga le tua. Le mwhaion tatou fa pe lava le lofa tuno e fa mangalo e tatou ma tatou ngasala. E ia il fam sinonga le tua. O lisi lea mafuanga nala, iona tusi whaalinga. Ona ua wa ai atu ia, wa tusi whaalinga ma whaau popo le tātou kanona. Ona ua wa ai atu tai o le tātou whatutuanga. E se ale tu uava no le li. E se ale
kuoli o le li ima tangata whaale tonu, tangata ia whamai tātou e le tangata le lei. I ona tamu whairore whapaleni. Me nana mai e tutonu ia le whaalinga. E whamanatu mai tangata le o tō wai o tangata. A ia alfa msinonga malami o tonu le tu ele mawhai a sesio na aloi. Leanga o tātou o tangata. Ia o le tua o le tua. So manatura na le tafunai. Ia o mena tupu ai tātou pe a tātou le fua. A le fua mai fo i tātou I fua e te tau mo le tātou whatutua. Ia, manatu mulmuli la, le taltala noa. E pe e le winga o le tātou prokalama. E te tau ana I eise organic conversation. E tau na whaise tala. Wape mena lea ala iona solicita I pēa ma o mataua I a te au I le whamai o sau noanga, whamai sa upu. Wai leo mea uma fo I o te whai atu e whetaui. Ia mea le mwhewhuna ui lo se wanga nā o e whaimai. Wa o lisi la le mea e a whaina I le First Amendment o le tunu unei. You have a right to say something. You have to say something. So e te pena lao manatu e ala me whai lau tala. Ia o na whailola e o lau tala. And you have a moral obligation to whai lau tala. So ta wala tala noa. I le whai upu e fitu o lo o iai le whanau naunga o tala noanga uma ma le tua o le alea o le whai o mea manao I elana whanau. Whameleli I awha pe tu mau a upu ia te outou, tu mau ia te outou, tu mau outou ia au, o mea umalava tau te ole atua I le tama. O te mi umalava tau te tala noa atua I le tama. O te mi umalava e tau te saia I le tua, ma watu mea lo ma mawhai loto loto. Whamai e tali mai o ia ma tali au tau talosanga. Ia o se polomisi te lea, polomisi lea. Mo I tātou lo mai tau ina mai mana o fo I whaami o tonu ia le finangalo le tu. E se tātou whataita ia I le neva yaso. Tātou whataitai o na tātou tū mau I le lii. Ia tātou langona fo I mai ite o lo tū mau mai o ia ia I tātou. O lo na winga ua miriu u whatasi tātou mo lo na finangalo. O lo na winga ua tātou finangalo I manatu. O le lii. Ia masei wa aipe o me umma tātou te mana na o ia le tali mai o ia. Wai alu alu a fo ila ia tu la fono lo tika ma le reason. Ia pa ua I le whatutua. Tua o ia ma le whatutua. O na umarola ia o na whatutua. Ia o na whatutua moni lo lea. O wa ia tua ua venmo mai le pe meni. Wa ia tu lava ua support mai le tātou prokalama. O wa ia tu lava ua press mai le like I lunga le YouTube. O inai lo ai ia o le whatutua moni e ese mai nei lo le whatutua ia o le tātou whapoponga nai lo yaso nei current event o le tui o le mele na uwhaitau le yaso taruai o le shareholder letter le al tangata o Jeff Bezos Jeff Bezos o le tangata le na foundina ia le Amazon ia le ala ali taia nei le tausanga nei ia mai tusi ala ia la na tusi shareholders ia ila to o lo owninga shares o le Amazon mai o Amazon o lisi na mafu anga o le ia ni mom and pop stores o lisi na mafu anga o le ni ngā ruenga tangata I aisa le wana asia mea alu le Amazon e whatau ai a taru mai la le COVID ia le o matua fuli fa o ale whatau o tangata I le Amazon. Ia o lewa na tapena mai le nā platform, o lewa na tapena mai le whatufunga ina o lato aveta vale. Le system atoa sa whaongai lato ia le UPS, US Postal Service e fulfill le ia lato oka. Ia le wai ua ina whaila lato company valele ma lato ta vale. Ua compete ia ma FedEx ma UPS. So o lana tusi muri la lea I tangata. So e wheroro fwe asi le umio o lana tusi.
a pe o nai manulau ti e o te fia oto atu. E lo manatu e lona winga wha i Outou Manuia o lo o tanua i lana tusi lea. Ia wā o lana manatu mo mua ala. Whamaila na manatu mo mua ia oa le tele lau ai nei lo produce. Whamai ia te tau lava a li lifa lava oe ia li lifa oe ia production. Ia like titi lau consumption, which is it's a very interesting idea for you. Pe tau pale whenga i le dato lua te Salonia. Le tusi le na whao ngā fo i settlers i na o mai i nei le i New England. Whamai a whapea te lenga lue. Ia e te tauna e ai. So olo na manatu mo muala na don't consume more than you produce. Always produce more than you consume. So o le filosofia lana e elo manatu e maneia. Le tio a foi anu me la tasi le Amazon le tili vaingo meia. O lau whanau a ia so le li tamaiti e ke au tutu pusa. A whamei no e whaatau. I lungo le laptop. Wai le ngata lai le na ia a ua whaafengo fie le Amazon o insure packages ua e sawa alert i te mi uma i o lau package lawa i le center lea o lau package lawa i whea mawhea. Le tau nuu tai au. Wow, o tau nuu le package. E ale ki di vainga e tamo le mea. E whapena ale whesidisi. Engage love e le platform i le tangata. Ina ia owane i masalo le tangata po o whea o yela na package. Ia wana le umana tu i lungo o le port, scan e le kidiva, saulo ma le alert ia oe. Ia mola pusanana na tu i lungo o le port. Ia o sole whafosole, se saori, whaftai ale i Jeff Bezos. La so manatu le manulau tile na Jeff. Ke pe ia le melen tatarno i sia so furi le lalolangi malona nga inga fa faingo fie me. Fa solo ai fa faingo fie me tu. Ni tu lima mai me ia tatu. But at the same time, you create the community and competition. Misi company. I te tono tasile na winga le fama. Io eto fili wa iai mio company. I miss a company te tele ni platforms here. Le ngata to readjust ia le lato according to the competition. Te mi fo ia le at the same time le nga ila langi mo fa faingo fio me. I pela na eta ua le ki au tupu sa ua te mi fo ina ua ye mar competition mar FedEx Misi ele fo ele se company tuai so ele e fo company Lusfu lima tausanga, I think, o matua le na o le Amazon. Pe a compare i le FedEx Misi company. Ia, pe a compare i le amatanga mai. Lusfu lima tausanga na amatai o na foul company le awa o le ngalula na fati le temi le na o le internet. O le internet. Le ngata o le internet. A sa iei meta o browsers. Sa iei le AOL, sa iei ia le Netscape, e be o browsers mua ia sa lato mawhai o na whaavasenga ina ia le information o loo i le upenga ta whailangi. Ina ia make sense, ma accessible e tangata. Ia oso tu loa le tangata leo o Jeff Bezos. Whama ia le la whea tu rasia o mesia sa uwhatufungana i lungo le internet. Ia ta pena lola i o le Amazon. Ia na matalai le saolina o tusi. Whaasolo o tuai ma CDs ma. Ia a le ua whatau uma ia me uma le Amazon. Ia wai, let me just read you this paragraph mai lana
ila natusi. We've come a long way since day one. We're working harder than ever to serve and delight customers. Last year, we hired 500,000 employees and now directly employ 1.3 million people around the world. We have more than 200 million Prime members worldwide. Prime members ke pe ole Costco membership. Ito tongi lau tupe le tausanga i ona mawhaile earn access i le Prime products. More than 1.9 million small and medium-sized companies sell in our stores, and they make up close to 60% of our retail customers. Customers have connected more than 100 million smart home devices to Alexa. Amazon Web Services served millions of customers and ended 2020 with a 50 billion annualized rate run. So ole winga ole tala e pese I o ese ale tu lai mai o company e tautua le manao le tangata. O le ngata la tautua le manao le tangata. Ia o tautua ia systems o lo o fawina ai ia manao tangata. O le winga la tala na availa le biggest product of Amazon. Amazon is worldwide. Worldwide. One of their biggest product e le o loyal do te lo tangata. O le mena ta o le AWS. Amazon Web Cloud Services. So o te mi umalava lai e whamai ai ia tangata. O tu ulungo le cloud ia la tato. E le to tele pe na le lua pe tolu company e whaila lato cloud services. And one of them is Amazon. The other one is Azure e le Microsoft. O le winga na lau tala. That's how powerful this company is. So and I think ole Facebook ole lungo ole AWS. Why le to telling company ole providing a cloud services. So it's a pretty big company. Ole taula ole telele. Ole melna le whamai e tasitasi ma le 5 miliona leo whai o mom and pop stores o loo whaatau I lungo le Amazon. O lona winga o le o ienia lato whale o loa e pe o na masani e tato e lato I le street la ele whale o loa. E sell mai e mea. Ia la o sell le lungo le Amazon. So whamai la na point mo le create more than you consume. Create more than you consume. So ngā hosi mea. If you want to be successful in business, you have to create more than you consume. And I think ole le sona fu ile na mo tato I le olanga. So le create la is this godly activity of making things, whether it's a product or offering something, whether it's a service, products and services. So for mai la ia Jeff Bezos. Ali lifa lava oe I le tele le creation more than you consume, then I think e mawhaiona tupu ia te o ese mea na tupu ia I le Amazon. Yeah, what do you think? Yeah. Anyway, I know. Your goal, this is what he said, I quote, your goal should be to create value for everyone you interact with. Any business that doesn't create value for those it touches, even if it appears successful on the surface, isn't long for this world. It's on the way out. E le kiki na u I lau tau tilo iai le mana onga o kamarua. Mani kam whaingora ia fo I peo le au mai tatu mapi a mata mani scratched a le lau kako kilo grow le mea. I le lei mafofongo le I le whaingora. So here's the challenge with me te tele whapea. E tele na capture the tato imagination and then we're awed by it.
O na whamaile o tātou e pe o le tala beteru. Ia, lele ia tu mai se o whaini whale ia se toru mo o ele tasi mo mose le tasi mo ele le tasi. A ngalo e ai tātou, ele if you create more than you consume, I mean, that's a beautiful life. Le o sau nelo o atali I nei le aonga. Wa umalanta usanga mua. Ia mawala ita pena mai lana dorm. Ia ona ufatula ia, well, what you have to do is you have to leave the dorm better than how you found it. Pe ola ikia na o le mea. And I think something like that, that's very local, that's very visceral, that's very pertaining to who we are. E mawhaina apalai e filosofia lea. Create more than you consume. E tāua tele le taimi. Awha pe sau o e utu vai le I Outou Manuia, e whale tonu le avatua o le content I. Oi, I should feel bad. We should all feel bad. I sa langa le to e maua mai o le taimi le na o wha mau. Ia na whala o ye isi mena wa mwhena fast forward, mwhena to aru tua, e se le mānei o devices na o mwhai ona whao le taimi, ngoi le taimi, whaputu le taimi, whaavave le taimi, le o maua e tātou devices na. E le avesea I ale tā ua o le manatu leo Jeff Bezos. You should create more than you consume. Yeah. E wā umalala tātou tolu I tūlai I, e le se tala o whaia. I ona o manatu rolea, we have consumed more than we create. O te mantuina au talu talu fau lava le Amazon, o le whai lea I investors. Sau I le tausanga whame, e le se tātou tupena maua. Alaru runga sales. O I le se tausanga, whame le tusia Jeff Bezos. Le se tātou tupena maua, le se whasilinga. Alaru runga sales. Sau tausanga lon tolu, sau tausanga lon wha. So e alu ala I runga sales, a whesili atu, e se tātou tupe o maua. Whamai Jeff, le se tātou tupe o maua le ne tausanga, le se tātou whasilinga. Pe o le mele na ato le lea le se furu mon tupu tausanga o le tali lava lea le tangata lea. Le se tātou tupe mau, o wa atu sinini I lama whesili. Ai sea o le se tātou tupe mau. Ane aru runga le se. Ia, o le tali la, o la investi tu tonu, o la ua toe ave le tupe I tua. Ina ia te le ai le creation more than the consumption. So I think o se manu lau ti manaia lea wa atato nofo fo ima mafo fau I le lii. Atonu e mawhaia ona, let's say whaisana to ngā a sini e whai mai ese a sini se tasi e alua I Jerusalem. Ele mena na whaileli, mena whaileli wana no le a sini le ainga. Wha o ngā e ia le mena iai. E create le mele. E wau te le lopo le ale se tupe alu pe a whai se tonga a sini. Se tonga a sini pe se lafu a sini. Te lo plase tupe te le alu I le whawina o se lafu a sini. Te manatu e salaila le mele, you would be consuming more. And all you need is one donkey for one day out of the year. Wa pisi o to inga manatu lana a localize le lei whaata, a localize le lei atato. Ia me whaana tupu mai e ise, se whaatufunga tele. Yeah, o tau manino mta upu lea. Yeah. So create more than you consume. Create more. In a fight, he was defending a case for creating more. Tele tangata whaatau le Amazon. For my shareholders were given $21 billion since his tenure. So afapeolo shareholder. If you're a shareholder of a company, over 21 billion na moe oe. Afapeo earl employee. Amazon spent 91 billion more salaries or employee. If you're a third-party sellers, Amazon spent 25 billion. And if you're a customer, if I tell Amazon created $164 billion in value
They created that much more than what they were able to consume. E masaniang ka toe o melo taleni ele mo tangta Yeah. Ese foi taleni tangata, ele tolu uman tangata, ele 5 uman isi. Yeah. I think ko fitawiali li lo langa ka lengi dia. E ngā singoro le toi ngā yo a foi o lana tali ngā within 10 years e le o mo se tupe e a fai o ina fasili a fai o employees ngā fasili i le se furu tau sanga e le se tupe mo o te tonu fu o levanga musung sa ka koe mai ala i le o paru nai na o le atua e o tāleni atufa mai tanga. Yeah. Ia wai pe ole ama Tagaloa pe lila na watu ele tusi whaafetai a leisi urungali. Whamaila la tala i le a favor se lau iwa fitu. Ina ua whatoa a mata lava na sell shares o Amazon. Ura la tama ingo i a Ryans furulua tausanga. Ina whatau e la ua 2 shares of Amazon. 2 shares of Amazon. Ia le lau tusi mai la tusi whaafetai whamai o nana sell le e Ryan i ala na share e whaatawelo na whale. Mori mai ele whaafatai a Mary and Larry. Ono le value na generate le nei company le uma whai e la ta masas fulua tau sanga le damititi. Ina whaatawelo na whale. Yeah, so o le la talo sanga we wish we had bought 10 shares. So anyway, so create more than you consume. E pe ole le manatu mo moal now le Leo Jeff Bezos o le manatu lo no lua. They want to be Earth's best employer and Earth's safest place to work. So ole utu tala noa na o America, pe na o le UK, I pe na o Australia I le Amazon, but they're talking about the whole world. So pe wa ese I le talo sanga mal manatu o le ile le utato wo ai ai. I wa taurolana fasili ia e kalesia ma whapaputonga o tangata whatutua. Pe iei ese me whapena tātou. Wa la aulea taruai nei. Ia o tātou denominations. And then after denominations we became ecumenical. Tu whatasi e denominations ese. And then we became interfaith. E pe o whatamanu nā ma le network nā tangata whatutua I le tua. O le ngatara le whatutua I le tua pe ona whaali mai Yesu Keriso. Ia o whatutua fo I a Allah, e pe ona I tangata Muslim. Ia me isi a whatutuanga ese. Ia e pese I ele o Iesa tātou platform e pe ona tala noa whapea mai le tangata lea. They want to be an employer, and the best employer, not just in America, but in the whole world. So their goal and their vision is to become the best employer and the safest place to work. Pe onai manuloti na sili. How do you become the best employer? What are the metrics? And how do you become the safest place to work? Yeah, na articulate ala I la le maina ta ol MSD. Pese I ol melana le e tele na lape ia tangata o ngā lulu le Amazon e ka o le musculoskeletal disorder MSD e pe o le leo ngā tasio maso malo tua sivi e pe o tangata o le whamaile nā le tele ina lawe vei tangata e wafo e si I mea mafa e tau whetuli e nofo I lalo so whamaila lantala o le whananonga o le Amazon mo le si however long to become the safest place to work. And I think he may be talking about quasi-automation in inferno so swani ia masini I tangata. Ia malana memulmuli la o le climate pledge. Whamailantala ia le la atau mawhaile Amazon e reduce la to carbon footprint ina I oane toe
let's say, ave kasa o ona I le lorangi ina ia liu sua vai ai le pole matu mal pole sau te masi isi I le sua sami le tu Pasifika. E pei ola na pledge le na. Whamailan tala a mata atu nei. Ia o le ala atau mawhai a le Amazon to become a very good climate actor. Yeah, so well, e ana mea o pela me nanta tau noi wa e se ale fa mauni. E se ale salamo, e se ale samo fa mauni, e se ale fa tutua, e se ale fa tutua fa mauni, e se ale pledge. Ia e se ale savali ai. Ia wa o le ki ala me tam fa reduce le latency o me na lua. Not long ago, he wrote, most people believed that it would be good to address climate change, but they also thought it would cost a lot and would threaten jobs, competitiveness, and economic growth. We now know better. Smart action on climate change will not only stop bad things from happening, it will also make our economy more efficient, help drive technological change, and reduce risks. So the economy in 2030 will need to be vastly different from what it is today. 2030, that's only 7 years away, 9 years away. And Amazon plans to be at the heart of the change. So o lato climate pledge la le na. E limas fu tolu isi company na se nia le pledge. Yeah. Te lopo ilo e seina le mele. Ua tasi le na isi ke le larolangi te mili. Yeah. O nei o le climate change. Yeah. Ia o ke le lopo le ale le sa o le ngā pledge ua aweanga I lea isi. So on a local basis, ia wa ia ma sio fo itama I larolangi. O le tausanga lawa te le amatanga December 2019, amatanga 2020. Na o lisi ina I le hybrid car. Le lawa ila o ta vale le e alu le ma. Lima sefulu tolu maila I le kalone. So isi te mea ngalo ia ue na utul kesi. So o winga tala o leva tele na o laonga I le mele climate change. Ale o ina o fetau ia tupe. Ina o fetau I fo I le tau o fio o to ia ta vale mo foli ava no elisi ai. Mi sa fa ile sei o le rodo. Na sama wai le ava no elisi ta vale le. Ai ese finga ta le mena o le whamai o tātou e pledge for climate change. Ia, mo le savali ai. Ia, moa wai ia. O le o le mena, ia mo talalai le matou ainga. Ia, o tau whain mafo le all electric car. Le sina mea. Ia, o tele istangata o tātou, levan lato whaien mea lea. Ia, mo tātou ai e tuai. Ia, o le awa matantong o fie. Pio mea nā le e telena. Na puni ti ai mea. Ia. So o le tusi la na Jeff Bezos. So le ala alitaya ia Jeff. Ia wa le sila mea na I found interesting. O le fesidi o ila tangata na piki Jeff e va ia le Amazon le alonga iluma. O le tangata la na piki ia o le tangata ingo ia Andy. So o Andy Jassy. O ia na vaia le AWS, Amazon Web Services. Le mele na ufatu le cloud. So o mai le tangata le na te loina le te leo le mele na. E vaia le mea atoa le o le moving of goods o tangata, climate pledge. O na e ite ilo le o le a po a mea na amata Jeff Bezos o le la si ilunga le ile. Isa langa te lelan tilo. Le ngata le na ale power I o le AWS. Pena fatu pena ale tolua cloud services I le langi au. So me umalawa la e ui ala le Amazon. O apese o le sinane le vai el vanga le blockchain po fe fit I le blockchain I le mea le la to pe a faina I la to services. Ia. Ai le avese ia le palifenga I mamalo.
very interesting the transition. Mm. Or the continuation ele o ai fu le kamaro is sonatali po sona plat connection ngaki alela kilo tangata ile tamai ina ia mingoi perme Yoi. So we ta wala le mele na awai o le mela na o te manatu o le sa tauro na tau na hamo i tatou pa tatou finangalo e se e o le tatou tunu i si fu tūlanga a fia ta alo tatou i le level there. We need to follow values instead of blood relations. Because it's my competency to tonu. It's not a power piece, it's a competence piece. Fa pela te sila fia se isi anga vaa e whaiele mea e te tauna au mai tangata nai tonu. And it's a totally different way of being for wa o te loe e le whanau al tangata. Ia pese o lano no foi tu e talisi aki ma kesi dividends, ma sell shares. Ia o le ranina ala o le whatufunganga. Ia ma le tautua i tangata. Ia e whai e tangata o whatufunga ina mo le nā. Okay, so that's all I have. Pau nā le melena tapena iai. Le whao te vai atu e pisi ele o ienisi o lo pati mai. Ia e whatalo whatu ia Pearl Lily Taiteri. Whaftai fui Helen mo le whisotai mai. Ia o le nei fui vai aso i ona whi au mga luenga o tutoe. Ia manuia tele ia le tatou tunu wai whapena ia le winga o malaile nei e pisi fui lava. Ia o lo tom whaipe lava le tautua i nei na ia archive ia tatou prokalama ia. Ia pola lava le teimi e awa noa ai ina ia la mofo le teimi e tue matamata ai. Ia la awha ngatai i ia le tatou la langa. Tau ni alofa le tua ia whamanuia pēr le tua ia Outou Manuia ngai whai a whape fo e se pati o sala ia po se whamatalanga fo i walafo vale ia whamangalo mai le au ona ia le teimini nei Samoa ia manu te leina ia te penanga o tutoe nei aso ia manuia whaasausonga al tātou tunu o lo tō ono Misipouena Tagaloa ma i Outou Manuia.